ati og minahal kung matalon man. Okay, muna nito ang bagong na purchase nga yuta guys, na ni located sa barangay San Isidro, Matalom, Leyte. Kalapit na ni dapit sa Bangsa Central guys. Ani okay, din pohon adun tay hinuon nga boarding house guys. Ani guys, kuan ampo lang tas Ginoo guys. Mo ni ini dapit. Okay guys, ini nga portion guys. Mani atong na purchase installment siya diri sa kon. Okay, mani ampo lang ta Ginoo nga ma-realize nga ato ang Icos apartment diri sa Lungsod soon to rise diri nga area. Tapit ni sa ni karsada guys, diri nga side mo ni atbang sa Central. Mo ni ato ang bag-ong na purchase yuta sa barangay San Isidro. Barangay San Isidro ni no? Barangay San Isidro? Okay. Okay, pohon adto na ni mo barug nga boarding house ni Iko diri sa lungsod sa Matalom. Tong moabang pohon, welcome tanan nga mo moabang sa Icos boarding house diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni guys, oning area niya dining kuan padong ibabaw tanang naipader di ako tub ato ang purchase niya dinhi nga side kaning hinloan pud ni guys na dinhi nga portion niya ampo lang ta si Ginoo nga mato. Sira kay lingaw-lingaw ra ba? Lingaw-lingaw sa YouTube. Hap na koy ikuan na laman to, na koy 4.5 ka star. Basta lingaw-lingaw ra ba? Okay, mo ni guys. Ag 4.5 na to ka stars nga nakuan. Pohon og buligas Ginoo lagi. Okay, mo ni guys. So mga 200 ka pin ka square meter. Nani mahimutang atbang sa Matalom Central School. Mo ni highway kadto nga portion nito. Niya ampo lang tas Ginoo nga ma-realize og matinuod ang atong this area. Mahimuning ang boarding house ni Isu diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay, good luck og happy Sunday kanang tanan diri sa lungsod sa Matalom.